بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مسلمولو بعد لما يرلالو بألا تنتلا جل جلاله بسلك لما صلى الله عليه وآله وسلم أنا لا صاحبولو أنا دون كيولو أنمنو بلاتي لتارن سلو نوما فجنن لا كرالولو وبيكولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيفنا إن شاء الله ألا لدي ماروتو أنا لما كيونا لما نتابعو كان بتنتنا نكتابوتو نولاداتو دروس وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، ولمكيلا نما عليه الصلاة والسلام على بلونياتي أنا لدوفو نالا كونيالوتي كاساتا بعد مسلموليه نين أسكني كانوان دوتي أننتنا ودنيا جان أن اللاكرة بي إن شاء الله ناديات عليه ولا بكلنا ولا دا تنسبا أن انفلان جاوتي بإذن الله تعالى. ممو الدرس 32 بإذن الله تعالى. نكتابته ممو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلاتي بالا كتابه سنبان كمبو ممو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا دالا تنبلا الله ديكو نمورتنا بديامولا سوكولا من بدن طلع البدر علينا لا باو ولا دا تنبلا دونتانو كلا نما عليه الصلاة والسلام مدينة الأنصار يا بن دنيا ديله مدينة المنورة ساتا وكنو نكو جما ساتا وكولتو ko madina lansarul tarta ala la lungolung kabirin tumamman na kilani mala kibaro mai alaihi salatu wassalam ana tanyolo koy funtita makka sata kono adu ye nyatilin kata madinatul munawwara sata wala kono ala la lungolung nimfano keta katabatu wadin kiratu bainal harratain nintilo kandite semuru ngawlu be sata adunga sata liye mo folo me yakila nyimmaji alayhi salatu wassalam kabirin e choman tanan e finifino choman tanan wo mu kewalati memmu al yahudu kewati anata lemba akanwati kayitandi molu la madina ko alkalla alfamen batu afelen afinti tanakana adunga itandi nun wala dalu menu tambita madina kamba niwonu anin dinniwonu itartanum birin kilani mabe dunna madina sato kono alayhi salatu wassalam ikal tolen kakafa ya muhammad ya rasulallah. Anas ibn malik radiyallahu anhu ako walungola ay madinan kolu je kontane nyala anin sewo nyala wanyunga nana manke madina sato kono doto kabirin madina lota wakono le munnata faliye lonna dole nyin sate la kitabul kono ko kila nyimma birabe dunna madina sato kono alayhi salatu wassalam madinan kono ya bendun sukola ikafa me tala al badru alaina dolu fangol nyin sata fang e ko birin ibe sukolu la kan ka denkilila jusulanin kontano sabula itartanu ika kosi fengolu kosi ikafa me adof niyama dof arabo la kosi fengolu to wo fana mutantam malati ay karafu la lesoto ika chafu bulo kono ika kosi ika fole adof wo sifa kome wo sifa lo anin kijo wo man ketanati nin ayatara
moye muso soto ibala muso maño sambala aya musolu dammali kafunyo makawo kosi kadan kilindingolu la muslimiya dino amantana jaw sifaluto bari fo qissatu sabati taliban birin madina kila nyimma be dunnaji alayhi salatu wassalam ya bennu nyun so kuwalela anin kawo kosi fewolo ka kosi binna wala da mbadati la walto wasu kuwanyin wala munyinti iko itartanun ikafo طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع تونا أسوكو ميو دياتا تلويد هننت فنغنينا مي والله أكاديان تلوي باكي bari ñin dum mo londole ti fonsa tame fonsa tenten men sahayata ngawlu yitandi menu fana man sahaya ngawlu fana yitandi asu ko ñin niya koto jube tanaman tara koto to akoto kuma kamo be mu kuma kan kelen burngoleti aka men fasar wala mutala al badru alaina talaa ayinkita al badru karo alaman tansaro alaina ma ayin kitan manan wala ma finti tan kannan wala mukilani ma muhammadi sallallahu alaihi wasallam ikafanyine uslubu at-tashbih al-mushabbah wal mushabbah bihi inda al-bulagha balagha londo to kanyine tola al-mushabbah anin mushabbah bihi kafengota kamunun tanyo andi fendola hana tara manke woti bawo kilani ma alaihi salatu wassalam amanke karo alamantan sarotide atemanke karotide albadru wala mu karo nin ayatara futatala alamantan sarom wala mu nin karo futatala suto tannin nanin jangoma sama be kalola belak be sama be kala karola tiltanni loloti karola muro kabenne o tembo e kafayne albadru e kilani mamman kutu walla jang alayhi salatu wassalam e ko karo alamantan sarama fele ayinkitan kannan afintitan manan min thaniyatil wada' kafuntina nyedinkira ma fa wala madina ikamen tola thaniyatil wada' o modinkiral te membelon ni madina sata kono hani kabi iko to wajaba shukru ala jayo aninka ala tentu wa wajibiyata alaina antol kande nyinna ko nyinne mo men fintitan kannan ma da'a lillahi da nin tumotuma danir lay ala dani walla kili lay ala kili ala hajoloto walla kamolu kili kata ala kan azinyin be fasarno ako ayyuhal mab'uth fina yetamen ki keke annabi moti kabontol fangol kono ji'ta bil amri al muta' inin kule nata men dolbe sonni ngo kuwala adum be bulale no maje fanan ji'ta ifelen nata ifutatan nasata kono madina sharrafta al madina ya madina ke sate buñari moti ya ke sate horomari moti ya ke sate kalsari moti ya ke sate kallankeri moti marhaban ya khayra da' wato marhaban be bismillah ya khayra da' iteme mu kilir lal bela kayra moti iteme yanon ko itela fisiyata kilir lal bet doliye su ko dolu laje menno ni man kilim bari nyina ma kunna suti andirote لنا با للمن فودي با ممو شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ميالن كلنا لو سيدياتا كو بي جمانو مومال لالو من فودي يا حديثو لندوتو من تنبتا وكيبا نين أدون تبابو لماتي أبوتا ألبانيا ساتي ولتو ألبانيا بانكو كان أبوتا ولتو أنا فا حجرتا كبو ألبانيا كتا دمشق ساتو كونو من بسوريا بانكو كان كبرين توما مننا من سلب مرالين إلى بانكو كان إكافمي أحمد زغلو وي مسلمول بطر باك أي مسلمول فتن دي لدينوت وكمل دولو باين باين تا إني لدين بايالو كبو بانكو كان كتا مسلم بانكو لو كان نين إسي لدينو تامن دو سطونو جي أني لمسلميا ولونا با ممو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تي أبطا يوروب لكم غافا ليمن ألبانيا أكو نين حدي نين كما كو نين كساتو نين سوق ولنين رواه أبو الحسن الخلعي في الفوائد ولا الخلاعي
lonna bay kafmi abul hasan aya fila la kitabo to memmo al fawaiditi wa kadha al bayhaqi an lonna ba memmo abu bakr al bayhaqi wa ya fila fi dalail an nubuwah ala kitabo kono ay men tola dalail an nubuwah ibiya muta'an al fadl bin al hubab wala bin al habab qala ako sami'tu abdullah moy bin muhammad dimma bin aisha dimma yaqulu aba fala fa dhakarahu anata nyin sukolula lalu man fode ba sheikhul albani ko wa hadha isnadun nimu hadithu la isnadu la timen da'ifun alam futalede aman kariya niyamo isnadu wala mukari ko ayamu takarima wa fanan ko ayamu takarima wa fanan kaya mutakarima fajanni be fotala mo labango ma iyamu tamemma wa mutambulu nyomo e kawale tola isnadu la ako da'ifun wa mutambulu nyolo memmu isnado di alam futale de aman keriyade rijaluhu thiqatun hanni ayatara filalal men be o filaro nyin to wasilo nyin to isnado to e be mo lanna mollati bar isnado nyin wode wa man kati aman sahya muniyatinna lakinnahu mu'dalun katuko haditho nyin hanna tara filarlal men beje e be mo lanna mollati bari isnado ñi mu mu'dalun nati mu'dal fi ilmi al-isnad wala mu haditho ti min yanon ko filar la fula kata fa saba wal be to man sata wa isnado ñinto e kawale to wala mu'dal la al-mu'dal as-saqit minhu ithnani wa ma ata mudallasan naw'ani ako saqata min isnadihi thalatha mo sababe wala jolonta wa isnado to meno to parakastaje to man sata ثلاثة رواة في لرلا سبا أو أكثر ولا من سياتوت أكوفا إن ابن عائشة كاتو كونين من إكافا ابن عائشة هذا وكونين من شيوخ أحمد أبي إمام أحمد لكرمو للكونو أدو مومي ياننكو ولا كتا الإمام أحمد لكرمو ماتي نيوي حديثو فيلان توليه يانو ماري مما بي صاحب ولا جمانو لا أدو مما بي ساكو كما بي كيلا نمالا جمانو لا صلى الله عليه وسلم وتساين aman sahibe to sata jang aman moto sata men kaya moy sahibol la men fanan kaya ge kila nyima la jamano la keta alayhi salatu wassalam wala tinako waqad arsalahu ala filaro nyin ayake mursalo lati wala mu ay molu to jolon jela aya futandi wanyama doron chorom kaka kila nyima na jamano to alayhi salatu wassalam bodum mulan jurolte fi ilmi al-isnad أكو بذلك وكول فننسابلا أعله الحافظ العراقي لنا با من إكافة الحافظ العراقي وفنن أي قصة ونين ولا ننسو كولو كافوك أفتل كيلال بن ننتمول عليه الصلاة والسلام وفنا يتندكو لانجورو بي إسنادو ننتو أنين ساترو ننتو على كتابو تو أيمن تولا في تخريج الإحياء لا نيلفتو كمو جلا استال مجلد volume fulan jawto ala page leralo kema fula tannani anin nani jawto ako thumma qala al-bayhaqi wa qala bayhaqi ako tuma min qala aynin kumo sata kama fi tarikh ibn kathir kama bi tarikh ibn kathir kono nyame ala mujallad lulun jamo ala page leralo muwannin saba bayhaqi ko wa hadha yanin suko min jeten yadhkuruhu ulama'una nalonnalu ikasata lade ننتم من عند مقدمه المدينة كلا نما عليه الصلاة والسلام على فتنيا مدينة ديبا ساتلا إكا ساتا جل من مكة من أبوتا مكة ساتوكن لا أنه برامنككو لما قدم المدينة من ثانية الوداع منككو يوكو ساتلي ننتم من كلا نما بوتنا ثانية الوداع دينكراتو عند مقدمه من تبوك tumamen saytanan kabo tabuk dinkirato kelo ketanon dame ghazwat tabuk kelo ako wa hadha alladhi hakahu al-bayhaqi ako bar bayhaqi ayu ko men satatin anil ulama illal ma jazama bihi ibn al-jawzi fana yukumonin aya sata wanya malade ala kitabo to aymen tola talbis iblis la min kumul beni laftajala ismurul laluman fode wala kitabo to mem shaykh al-albani سلسلة الأحاديث الضعيفة على page ليرالو على volume فلان جاوتو
ala page leralo taworo nin sabanjawto page 63 ebe nyin kuma kan iba tarlaje bari Bayhaqi la nyin kumo nyin birin wasatata laluman fode ba memmu al-imam ibn al-qayyim al-jawziyati rahimahullah ta'ala ateko wa ba'd ar-ruwati fila radul men yin suko nyin fila yahimu idolu kaboyle de e kaboy e ka trompeng wala moy boyta kumo nyin kono fi hadha nyin kumo nyin to wa yaqulu ikafako inma kana dhalika وسوق لا كلا نما بندوتو وكتل ندرون عند مقدمه تماما كلا نما كسينا ايانيات من كسينا الى المدينه كتا مدينه ساتو كن مكه كبنا مكه تماما بين اكو وهو بر وكمودي وهم ظاهر ومنينولتي ان بويول ما ان فيلول فنم من بلان كنماري من وصاب ابن القيم كو لان ثنيات الوداع كاتو مدينة لدين كرامين إكافو ثانيات الوداع من فتا سوكوتو إنما هي من ناحية الشام وبمدينة الشام بانكو كما فوللا لا يراها موبكو دين كراجة القادم من بطنان من مكة كبو مكة إلى المدينة وتمو من كتاما كبونا مكة كنا مدينة وكنا سلو منا وماري بكا ثانيات الوداع دين كراني وماري تاجين ولا وتو ودين كرانين بشام بانكو ولا ما فولا مدينة لشام بانكو كان أبيو ما فولا أكو لا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام أدو موبو كتن بي ودين كرالا فمو ميانون كا نياتي لنكتا شام بانكو كان ولا بوتنان كبنا شام بانكو كان وتنبول موماري كو دين كراجي من كما كوني نيلفتاجي لا إستا كتابوتو ابن القيم لكتابو أيمنتو لا زاد المعاد في هدي خير العباد على مجلد على فولوم 7 على page ليرالو كمناني تنسين فلان page 482 ابن كما كان اباث الله وقولا لالو من فودي با شيخ الألباني رحمه الله تعالى أكو ومع هذا فلا يزال الناس نينكو بكان نينكو ولا كساتو بكويرين تنيمن كامن صحيا فلا يزال الناس مولمي فنيوهاني بي يروون خلاف هذا التحقيق تمامنا نينكو بلنكن مرينكو أسوكو نين إمان كيلا نيما بندو ولا بروا نياوانيان مولو كاساتا كنابولا بير على أن القصة برمتها هني أتركو نياوانيان قصة فون بيمو ميو غير ثابتة كما رأيت أمان صحيا أمان ثبتي كومن إفون ياجي نيامين ñin kumo ñin tumando asibadiŋolu asidolu sunu akana mo sunu de akana mo sunu akana mo niekuya su ko ñin komen wo koto fango jato tanaman tarawoto ni kila ñin ma man kutu badr la wo man ke tanati bawo kila la fisata karoti sallallahu alaihi wasallam bar komen karo nabala alaman tansaroto aketa badr ngoti wo tembo molbu ka nyososo kanyum karolti kila dimma dum sallallahu alaihi wasallam birala ko fintita madina molu man nyososo wala tinne yaman kutu badru alaina katafo so ko nyin dandulato woto nyinemu qissato nyinti aman sahya ko men ngadanti ali nyamen ni wobataje insitenten na hadithoto tumamen na kila nyimma dunta madina sato kono alaihi salatu wassalam aymunal keje anan fajiyata la jiyadilato hadithu la labangoto ka tenten mimmu urwatu bin zubair al hadithu ayamu tafama zubair bin al awam ako wakana kila nyimma tartanu sallallahu alayhi wa sallama kisan nemo be kila yuhibbu akalafi an yusalliya nyinna kasaloke haythu dinkira adrakatuhu as-sala salo ya tara dawda wa yusalli atartanu akasali fanan fi marabid al-ghanami beyamul siti lato fanan beyam mesangulu comme wala mo sajioluti anim balu atartanu akaselen wodin kiral fanan bawo kasal wolto wo manke tanati beyam buo balu buo anin saji buolu wol man koso dafe ngo dafe nin aya taraka domo datan tol muslimoli o dafe ngo la keno totalu ani la jala mutolu man koso nyimmu londolte be mentala nyin to jam
وأنه ككيلا نما عليه الصلاة والسلام أمر أي أمروك ببناء المسجد ننك مسيرولو كجامولو مدينة ساتو كنو فأرسل كيلا نما ناتا كيلاكي إلى ملأ كتامولو كان من بني النجار أبرن كنن كولو يا فقال كيلا كويكو يا بني النجار أتل بني نجار كولم برن كنن كولو ثامنوني بحائطكم هذا ألا ينكن كنو لفتا عليا وافما براي وفوي قالوا أبرن كنن كولي كايكو لا مك والله ننكل أللا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله نين كنو نين كنكن مبادي ليلالي أدونت جو كلين لجي فنا منك أللا جوتي ممو برا جوتي صاحبو لمنك مو فلانتي دي والله يمنك مو فلانتي ولانتي ننمم بديا من صاحبو لكوتو كندل تافل نيامين imari sifo kumolong isi kenyalong ngo meta falanko arabu kongo o kanantin na moye hormanta ya tilin kila nyimala sahibullah alayhi salatu wasalam ate watila menu be ya kama mo wati de kila nyimala sahibullah alayhi salatu wasalam nyin dinan kono duniya nyini me sije bari tollele nyin dino nin aya tara yiro lemo ya jibon yelolela ibala yelo de ya jibon walela ya depansi ila nafulula alila mo jande ikay ko la muk wallahi ngankali alala la natlubu thamanahu nte jokili nyini lay bulu nyin kuoto illa ila allah fana manke alala barajote faqala anas ko fakana fihi ma aqulu lakum quburul mushrikin anas ko biringo yakuwa sata nyin moliya kamen kanyin kisato sata men tabi'inulu ako dinkira nyin to kila nyimma keno nyimmen alafta wa sanna abarin kunnan koluma fulanka fudun kewo dolla kaburo tartan wo dinkiran to ke badu ninje wa fihi kharibun wa fihi nakhlun lalu benunje damen yalo ko boytale adum fana nyon tamare juwol fana benunje ako fa amara nabiyyu kila nyimma na tayamaroke sallallahu alayhi wa sallama kisan nemo bikilaye بقبور المشركين فنبشت نينكو كافر لا قبرول من بجي كي وري كي سوندي دنكرا دوتو inata wol beta ye wuruje kulol wuruje ke sawni duladoto walantina lonnalu ko nin jamawolo ta dawoda walla misirolo ta dawoda kaburo beje kufulalem nin aya tara kaburo le folo keta wodulata yemo le folo bade je o kola inata jamawolo je walla misiro wala kiti momenti wala mal hadim wala mo jamaw walla o misiro nyanta boylale katalo duladoto ngam misilme yala kiti wala faliyata banning aya tare jama wal fololo je walla misiro wokola inata modo bade jeto womo warata molu nyakoto nyawanyang awali yata nyawanyang amo bayata nyawanyang ning aya tare jama wal fololo ta walla misiro wokola inata te bade je wala kiti momente wala mu annabsu wala mu kamari fure wurje kata saundi kaburoto ka bade je mbadi muslimolo ali fonyo kafurewol baade misirol to anin jamawol to wallahi kila nyimma en fatande sallallahu alaihi wasallama kazale dulato dame yano ko e baade o keje yam fatandi wo male adu ila mo baade jamaw to walla kaburoto wata mari kanala ala membe adamadi mo kala wata mari kanala ala ya membe adamadi mo kanala ala ya wala mula limaniyati anila ala nyasila wonila baraku kendo hanni e baade alkabale kono ya tara ite mari manke mo kendeti alaya wote kala mo kendeti alaya mo kane fannene de mo kane fannene woto ali fanyo kabade kamol furewol bade kaburol wo mari warata le nya koto nyawanyang ammo baya tal koto nya koto nyawanyang na mari fata ala samba muslimono ke bade damento bade koto anin kaburol to ali mari bade je barakata jaraboti de ndolla society kono sako ni tata santoto ibe jama men tarla sate men tarla sate wala jamo kanata kamo badeje wasata wodoyata akantin na modol men yanon ko yawo kitiyolon ko kaburobe damento momanya na sallaje wol kabata bakenin salwato sita
aka jar dole nin jumo sita yeta salisate doltu damen yanon ko kabro man taraji adu anyanta wala nyama katu kila nyimmane mfatandi kasal wodin kara sifaltu otombe kono to diadila alfalula mbadila sate almamolula anin alkalolula sate o sate nin ayatrali molel bade alla jamol to walla misirol to alisiban sate molu alenyo hakili mayandi aliya mari la kabro wurije aliya hata bade dinkirado to alkana foko nganyin taral na alfaliya bade ngo na dino man taralore nganyina taral na alfalula na dino belore men ka wala mu alaye menfo anala kila nyimma menfo sallallahu alaihi wasallam alango bar ntede alhamdulillah nga ala tentu bak ntebota sate momento imam mo bade o jamoto imam mo kilim bade je kabere lungo men naw ko itamma o ko kitambulu jusula bati alhamdulillah hani kabe ni ngam miralan ka ala tentu bak ka jayi bak tuma men na ne sate o dolu jube walla jamawol to yemolel bade je adun tengaji ki ko kotenke mote bade lan to la sato jamawol to katu nimmol men nimmo nyanta bade la je wo molu bantale wolte mote baluri mol kono nimmol men nyanta bade la nimmo nyanta bade la nun je men nyanta bade la je wol bantal bawo mo batiyol mo balu anin kul balu mo balu ni wali bal ko walla wali bayantin walla kubayani la mo bayala kammale ke badeje wolu dum bantale inyanta be do badele majlis tielo ani mo balu wal bantaraje sate wala alfa ba alhamdulillahi rabbil alamin men ikafa mama yor sedi kan mo malon wala kabro betem be damento abade ta damento kabere lo men nango fana lonko mo malon wala kabro bade wala kabro be damento sate o kono o fana ketam bulu ala tentu bate katu nu wala kabro lonta o be damento dannun molbe o fana na kabro kala jala molati do safa he bari tala ko sangarata de je ku ita safa ko nyimman beta adu ngol taran nko alila mo na kumola hakilola tonya dinnin na munti de nkamo ya tolla man nin ko lal kafa ko ke ba sito kamenje dinni wala to bukaje barin ko ntefanan ko karanna hani dinni wala mu alato kamenje ke ba ti ko yo hana sito ataje nola londo lem nyin kumonti de londo nyin kuma belori londo le kan woto alfalo alsi almamolo alkalolo alnalla sate molesi anin sate o alfalo alinyo hakil mayandi kaburol be dawda aliye wurji aliye te baade kaburoto kaburo adamadi wona beleta manyanna baade la jamaoto anyanta baade la damanto wala kaburoti do safo barinko for rasul la kaburo e ma baade ala jamaoto le bang jabiro momenti rasul sallallahu alaihi wasallam lummenna iba baade la ya baade ala nomo nyole la bungo kono na aisha radiyallahu anha ima baade jamago kono bira beleta ya baade ala nomo nyola bungole kono na aisha ya abubakar fanan baade walatu ya umar ibn al-khattab fanan baade walatu muslimol tarta wala nyama jamao be wala nyama badina jamao kila nyimma beleta alayhi salatu wassalam ya baade ala nomo nyola bunkono na aisha wonin jamao man tara konte kilin abubakar la khalifa yana ta bira fanan beleta ya bade walto anin jama man tara kor nikini omar wanyama uthman wanyama ali wanyama nyin khalifolo be mo wanyama fobirin khilafati bani umayya sitale mola khalifa ya tumo ikame al walid bin abd al malik wana taala kumanda wa yamar mem umar bin abd al aziz ninna ka madina jama ban kila nyimala jama ka fanundi faka fokala no mo nyola bungol fanan bulandi je birwo kuwo mammanta lonnalo ni Umar bin Abdul Aziz sita yayi tandala ko o manyanna kelade yem fatan le kasalit lato damen kaburo beje adun alfela alkalbe jaman fanunila albe kila nyimala nomo nyol la bungol dun ni wakata doron ala kaburo be dun najena Umar bin Abdul Aziz komen safer laliya safe nyamen anata le taroki katala man sakam memmu walidti kay tandala ko Madina lonnalo ko ni sita bari ko nyim manyanna kelade nsi jama fanunduno karaw karala barala no mo nyol la bungol be damento ngol to tuje walidi bang abalanta kar ako fo ya maro itama
yala mansa dum ni ko ni mansa ke wala ni wol ko be ko men kela o kan katare to labula anin sembo o ku hanna tarak o ku jawya ta nyawanyang fani ala emen dema e kaw ku kele bitun kaburo kila nyimma la kaburo dun ta jama kono ten sallallahu alaihi wasallam amanke kila la jama to manke dalilati amanke dalila kilinde anas ko fanu bi shat ya kaburo lu wuri wala nyama thumma bil kharbi fasuwiyat wa kola bungol men fanan be jani lo femolo menu boyta wo nyama yewol fanan tembendi wa bil qat' wa bin nakhli fa quti'a tamre juwol men fanan be yewol fanan be kuntuje ako fa saffu nakhla qibalat al masjid wa tamre juwolu inata wolu ta yewolu tembendi jama wala nyati lindula ma fauna wa ja'alu 'idadatayhi al hijara inata jama wala samasin fulolo yewolu yeberota yewolu kewati yalwati waja'alu yanquluna as-sakhra yajamulu dati wal nyama kabirulu yuronna wa hum yartajizuna wan nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'hum nibe o berol yoronna la itarrano ikasuku wala yalon hanin tol fangolla na kunkolo to molo tata nibe kunkoto be do ko la kunkolto e ka joka denkilolu la e ka fa joka jalola denkilolu pour molo si sawar kunkolo to kawo denkilo sifalo ani kuma sifalo ning aya taraman ke koto haramuninti ko se fen fanan man taraje tanaman tarawolto akoy tartano wi kawsu ko wala nin kila nyimma sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu kila kafo allahumma la khayra illa khayrul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira allahumma ta'alu la khayra khayrate kerinde men situ asiduma illa khayrul akhirah fonaman ke la akhirah khayroti woto faghfir lil ansari mbedani le dukare esi yam falan saruluma wal muhajira adi muhajirolo menu baymen ta kabana madina sato kono kabana makkatal mukarrama sato kono thumma rakiba rahilatahu haditho nyin doto ko kila nyimma alayhi salatu wassalam haditho la filar nya doto bina futata madina moliya bennu wanyama aselta la selen kam fen kan fasara kila tata wala nyama yamshi ma'ahu الناس مولو بكيلا نما في نابتا حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فافتت دين كراما دميان قبي على جامع بولته وهو ودين كراني يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين ترى مسلمو دول تاتنو يكسل ودين كراتونو جني بجامع لولجي وكان مربدا للتمري ودين كراني انتو jamo be damen to sayin wa temmola atartanu mirbadal litamri dinkerala meyano ko nin tamarewol mota ikati ke landi wadin keralto purila monin sitemma nyama wadin keranyin li suhailin wa sahlin al yatima dinin fulale tamati ghulamain yatimain al yatima din kamanin fulale tamo din kirati ikameno to wala suhaila anin sahla waltartanu fi hijri as'ad bin zurara صاحبه من كافي أسعد بن زرارة ولا لكلو دين موتين ولا كيتو بطونو فقال رسول الله كيلا نما كول نياما صلى الله عليه وسلم كيسا نيمو بكيلا حين تممن بركت به راحلته على نينكمو كيري پتا ودين كراتو ولا مو أنيوي تجي أي جيجي كيلا نما برا وجرون أكو هذا إن شاء الله المنزل أكو ها من على سنتا نين كرا ولا بكلا نجيا دولات ثم وكولا دعا رسول الله على لكيلا نما كيلروكي صلى الله عليه وسلم كيسا نيمو بكيلا يكيروكي بوري كيلروكي الغلامين واليتيم كمبان فلول البريناتا فساوابهما بالمربد كيلا نما ناتا أنيه فيرو دافو ولم وحاليتي نينا إسي سندروكا إسي وافرو كاما ودين كرانين ناسي لكنو ننسان ليتخذه مسجدا نينك ودين كراكي misiroti kake jamawti kawando be nyijam wala mo nyinti ko nimmo banta aya dingolo to ayna fulo tubulu itollel nyanta o ketala itemem maratela inyantela na fulo marala de imanyan nela na fulo domola bataro kan imanyan na tulu nela na fulo la isalon ko karafole mu membe bulo kono alaye karafama nima tamanda nyama yewanni hakole doma yawmal qiyama alabe kontibo keleni temala
barbi muslimo dolu wol tulunta aliyatimo la nafulo la moye bang ibadi wala mati ibakilin fakilin nyo walle fakilin nyo walle bakilin nyo wayadi merawol to ayinin solo to ay be mesawol to ay kordalu to ay accountul to bank anin bagasolo ite nata wo birwo mari beleta doron ite yew nafulo ke mbumba rawati dolo balo firinta kono fala mo itata ma nyoli nyina kamma dole motolu sango kono dole ku jamal ka kono kela din keral nyaran ayatara aletimo la nafulo ala dun ko innal ladina mulude ya'kuluna min kadomoroka amwal al yatama al yatimu la nafulo la innama ya'kuluna fi butunihim nara wal salun ko kadim balate ka balu wala kaduni kono adun fa sayaslawna sa'iran wa sayaslawna sa'iran e bedun sa'ir dimba malo kono badi muslimu wal alal hakiltu al yatimu la nafuloto al yatimu la nafulo na be bulu itela do ko nyanta kelamenti je wala mu ka kantaye ka topotoye ka yiri wandaye ka malayandaye bare kala nafulo do mo bataro kono dolo biri ngolu badi ngolu banta yela musolu to ani dingolu yela banku bukoli nyinin ka ya busi wo musolu la itate la kodo be witro nam bank ya be posor pasara fal malon ko nimmo banta aya dingolu to ayala musoto nin dinke wo be wol kono a dingol to hani dinke kilindi be wol kono atol menu nadenta bakilin fakili wo walla nadenta fakili walla bakilin atol man fen soto hani bututo almanni soto je alala talawo nyama anala kila nyima sallallahu alaihi wasallam men yen soto woto wala ma fati ana ba ni be balorin bora atol men nadenta bala bang walla nadenta fala walla nadenta bakilin fakilin na atol manni kilin soto je na tara dingol be balorin wa dingol kono kammannin hani kilimbe je wodi wallel tamati na fuloti anala musolo ana bama na famani be baluri wallel tam modole ma sibo kele de ya aletimo la na fulo domo ye kummoni wa aletimo lu no tabatanyin dunya balu kono ibatata ila karangol tinyata imam feto fatol soto ini bañol batata nyin dunya kono itol modol be patili la kodola dole wandi nin solo taye be wafi bala firmo kono dole nin solo mota ye wafi bala firmo kono adu ni mollel dental sinin sama yawmal qiyama ni wolu mayam fete mari ma konti bo meni tema woto nin momo tulunte ibadi wala na fulola ini bele dentala walla ibadi wallel dingomu tamoti adu walmu alyatim wallelti ni yalon koy mari e kula dun nyoto je mennin silo manta kabin duniya jang ibolo sayko katu ni fata wanyame mari manfaku wallahi manfaku ate bayla fo ala si wulindi yawmal qiyamah e konti bo ko nyinna modoli alyatimol kumbondi de ya alyatimol kumbondi bake mbadi muslimolo alal hakiloto alyatimolo to alyatimolo ko koleyata de alyatimolo ko ala fangole kamfata mola koto meyanun ka tulunta alyatimolo na fulola doli alyatimol la kordal be wafe doli alyatimolo la bank bukolu ta dolo fangol men fang ka kuyata ye alyati ye bañolu men yalon koy ni demmerol ye fintindi wo kordal kono kayitandi lon tol ni ta sinola mune hakki mune sondoma sifa be o adamani sifa lu balo kono folo hani balafa ati keso kilimantar wol balaba moye bang eteni wo mu baadi woleti wayala dimbayatu ayala musoto iteman balafa o musoye yew fitnandi wo korda kono fali a fintindi lakira be dula de modolu manya jawyata nyin dunya balwo kono ya dama dingo dolu man tora yeni torandi alkawo men ke wandi dingol lo wandi dim musolula alsalon ko niya nyongo ka adu niya nyongo ka tul bari musolla walla al dim musolla futu bu wota te dialale woto kana tili wandi mola ka kutam fanna batate je mannin ko liya fayla kuma sahiyata alal bulo fata ali hafti molla na fulo ka do bataro kono alal bulo fata jede modole ku jamala du nyoto de modolo wali ku menke ni wala junubo tandile isi kumbo fayebo dunya kono hakelante hakol men be dendi kawalla doli ale timol la na fulo lake musu nyini rawati doli ale timol la na fulo lake korda jankundiran doli motolo sanje ina be farantan ko ladulal to tare nimmoli je samira karamu bosli wotumo
kala bante wala mati ay wandi nafulol tapaleya abe balula akala dimbal balun wala la kirabe dulal dembadi wolde al yatimo ala nafulo ala tuje wallahi hanna tarako inila dimbayalu albita porle walla albe puspusola nyorla alkabalu wala horomo warata wala mali halano dina ka al yatimo la nafulo ta kadomo ayatare man tara dunyari o man kenna wala dati bari wala dalim fotandije mbadi muslimolu mbadi lamoyir lalon te haditho la banno la bi fanan wato fela in tarandi janne mbala dan la subhanahu wa ta'ala ato sena wala ana kamal man kutolla nkanyi wala dalu meno sata alama ngawuli ala damma nyanyino kamma anala barajo soto anala aljanno alaman tankala fayito maje anin fankankula anin tobo nyini alaman balula tawhido kan anin kilanyin mala sunno sallallahu alaihi wasallam alaman falai kan nabe wulin la yawmal qiyamah alaman wulin la tawhidu dun kewlo kono anin sunna dun kewlo alaman balula muslimiya dino kan alaman kela muslimiya dino kono dura tema dura mati ala kanan ke muslimiya kono jubur lawti ala kanan ke muslimiya kono kido joto samatoti alaman balula limaniya kan limaniya buso alaman tan kalama alaman sola labanya nyimmala alaman tan kala labanya jawma alaman tan kala bidan nun kewlo anin fulan kafu dun kewlo ma siboma ala kanan fo jawla ala kana jaw sawolon dimma amin ya rabbal alamin hadha wallahu a'lam وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب